Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Temaşavanın heyeca ve khir hatın bernama roje ve siyaseti mücarin mühim ve hafte nakant ji roje ve lewra her hafte emser mücarin mühim haber dedin bernama xoda seri awul me bahsa Mısır'ı bikin lewra li Mısır'ı zulmek nehaqiyek mazın ledici جوانین اخوان المسلمین اندامین اخوان المسلمین دوان روزه داویه ده روزه ویده لورا ایدی پشتی دربه سیسی که لوی درش دربه کرل محمد مرسی اول اخوان المسلمین و جوانین اخوان المسلمین رایدارین اخوان المسلمین اندامین اخوان المسلمین دهاتن محکمه کرن اوانا ایدی هدی محکمه وان بربداویتین و جپرارا قرار idam ederdi. Çend kes, neh kes de roje daviye de hatın idam kirin u hinek navin dinci, hinek kesin dinci der hakivanda kararı idam hat yestendin. Kısmek le ku Mısır'ı terk kirne u le nav devletin Müslümana dijin evji bi zordari u bi xwestina Sisi ten iade kirin Mısır'ı yek şu an Türkiye bu uçar civanın İhvan-ı Müslümin ha li Tayland'ı bu xwestina devleta Malezya xwazin iadeyi Mısır'ı bikin u evjid hakivanda kararı idamı hat yestendin çend embejin mijarin uha yanji çend vakayın uha hene der haqi Mısır'da divan roje daviye de naxasım saziyen sivil u çapemeniya Türkiye kısmek jibo ser hükümeti embejin tesirek bigire u ji taraf hükümeti ve jigavek bir avetin der hakivan nehaqiyade van zulmada çaraki u eyleman rast dikin u emji işev der haqi zulmin Sisi xwazin haber bidin dure emi vegarin mijarek nav Türkiye lewra mijarin mühim lazım emseriye haber bidin yek şu an roje daviye de pisporeki yani jembejin profesöreki der haqqı pireken sernuxmandi de hinek beyanatın skandal kir hatta ev beyanat şi de seminereka koş taraf wezareti ve hat bu rast kirin wezareta perwerdehiye hat bu rast kirin yani runiştineki seminereki fermi bu u dve runiştine de devavet nuxmandına pireken Müslüman go lazime pireken ser nuxmandi falan mesleki nekin nevin maalimi falan embejin mesleki servi de jem xwazin haber bidin ew zihnin gemari ew zihnin qreji 28 sebate û beriyawi piştî he de serê hinek kesan de cîgirtina xwe muhafaze dike û hê jî li ser vê dikarin haber bidin ku îro em dibêjin iktidarekî İslami yan jî em bêjin iktidarekî ku dixwaze neslek dîndar em bêjin ava bike lê belê kesên wiha ku hê dikaribin dev bavêjin nuxmandina Müslümana ev jî pirsgirêkekî pêşiya me di dawiyê de jî em ê derbarê sê meha xeber bidin înşallah sê meh dest pê kirin do yekê Recebê bû û ji vê pêva ka em ê binêrin di pêşiya me da lazım Müslüman çi bikin em ê xeber bidin. Li stüdyoyê mêvanê me Mehmet Baran û xêr hatin serçaver hatin rojnamevan Mehmet Baran û li Rihayê jî Seyfettin Gündüz gavektin wê di ser Skype'ê de bimereve ew ê jî derbarê van mesela da xeber bide em ê pêre xeber bidin. Em Mısır'ê dest pê bikin kî Mehmet Baran yani çend sual hene der haqê vê meselê de yek jî Sisi darbekar Sisi ew zulma di nav Mısırê de ji xwe didomîne ji xeyrî vê etkiyek wî wiha heye li ser tesîrek wî wiha heye li ser devletên derdora xwe yan jî devletên Müslümana
ايكو جزول ماوي رفيانه مسلمان اخوان مسلمين جوان اخوان مسلمين وانج يك توبت يعني يك سوالك ما اوي اف دولتين مسلمان دولتين كو ظلم سياسي بعشكرتين سر زمان چما وانا اعاده دكن چما کس ناوه مانع جويره دبل سريع اول ام روشا مصري خبر بدن ظلم سياسي ام خبر بدن ام جوي دست بكن كرمكن بله اف ظلم السيسي كو ام دفيجن نه دولتا مصري او سيسي بخو بيشيت كاربكا ودكا سيسي ج قوتا خوش دولتي خربي دقرا انا خصم ج دولتا امريكا دقرا امريكا بشوانا كي جراتكا مثلا تدي دوان اعدام دا او نه جنجي كو بحبر اعدام كرن و اعدامكي يعني نحقي كرن تدي دبن ظلمي دا دبي بن اشكنجا دا اشكنجي وسا بي الشي لوان دكن كو مجبور دبن تشنا الخو قبول دكن ابيجي تدي بدوي خو اعتراف دكن د محكمه دا دبيجن دبن حتى يك جوان جنجا دبيجا كو او الکتریک جیلانا کو دان من به اشکنجه جبو کو وجودا من به اشکنجه بکن بلکه 20 روزه ترا قاهره بکره یعنی شهر قاهره 20 روزه الکتریکوی تراوی بکره یعنی او قص ظلمه کی مزل وان دکن به اشکنجه تشتال وان ددن قبول کرنه او جی قبول دکن به وی هوای هاتنه محکمه کرن یا جی هاتنه کتنه سورگی و امنیت و پلیسا ifade on bu havayı girtine tışna kırın stiye wana o wan ney habab havra birin idam kırın ana mesela ledin heri idarevani Amerika yek berdef ki wan dveje piştivan idama ko tedi prezide dünya jil ser ne sekni brasti alema İslam ji prezide ser ne sekni haberdani wan ser çe nebun kesi pe alaqa nekir hinkiya ko eger gotin ji bedef ki vala كو تشكي كو سي جي بترسا تشتكي وسا اجراءات كي عمل كي وسا نكرن اورتي امريكا بردك كي وان بردك كي اداره وان وان دبيجا اف تشتكي مسرد كاعدامي كتكا تشتكي خريف نينا يجي تشتكي تدي امبيجن دناوا دولتا دا تشتكي كو مرب بيجا ندر داينينا قانوني ناف دولت اجي izin dedin vi tiştiku mesela van idama bakın izina van bir şekli haya ve tekiliye mecib muara devam dikadvejin tekiliye van buara devam kırna tekiliye van yani TV mani او tiştiku Mısır devin yaji van idame ku van gence kuten idam kırın لسر خبرامه yaji لسر هاي مجيهية وتكن وقتك دكن فناكو أو مثلا دناو هذا خبر دن فكرة خدكن يكو دكن يعني بإجراءات بشكل سيسي دكا بصريح هناك أجر سيسي بزان فيها دولة إسلامي نأي تدي خربي وخيري إسلامي إسلامي بتاني و معایده کی بدن هسته یجی وی شکلی کی وی جذاب کرنا یجی آبوریاوی و پیشیاوی بکرتنا زرار بدانه کی اگر بیا بزانه بیا وانتشتا نت کر zaten آن حال حاضر تشتی کو سیسید که قابع اولیه و تدی بالا خو بدنه کی انسان اخوانی کد حفظه دانه اداره وان ناکن یعنی ادام دانه واناجی اوانا ادام ناکن هدي جبندا دسبيت كن جي جنجا دسبيت كن ومتوا وبتبي دنياي وبتبي عالم اسلامي دولة اسلامي هدي هندكن بشتكو هين بون تهوا هادي ادارهوان اخوان جيوان انساني كد سري اخواننا او جد دسيوان دانا ده حفصادانا وبلكي چن دعوة لوان وكرنا و چند دعوة دجي جزا دانا وان هنك يجي جزاي وان اعداما بوي هواي اما بنيرن كو هدي بويدا ببن يعني ابانا قابع عولن دار محمد مرسي هي محمد بديعي هي بله محمد بلتاجي هي مثلا انا بلتاجي تدي
yani خوین کتیه سرمی جیوی نخوشینا گران در واسکریه گرک راک نخوشخانه ناو نخوشخانه yani دویجی zaten لور بمره daha baştır çedve çetir çedve imkanı ku tabip bu doktor ciharın seriye imkanı cinadın ve bu hali havayı duy halivi da iştine yani abji abxuji idam ki yani nexweşi mirineyet nahili imkana tedaviyet nadiye ki vana mesela dve dosya ku van ne Müslümana şehit kirin idam kirin dve dosyada 28 hav insan hene 27 genç hene 28 genç hene o 28 genci dve dosyaya da idam danavan van ney hava birine idam kirine van dijil heviye idama xunin yani dve ku şevaki emravın binherin van dine ku maneci birine idam kirine yani van gave vi havayı hedi davejin ve pevarin yani gerek devleti İslami serbestekinin kabul nekin Amerika şu kabul dike o devleti Avrupa'yı şu kuzu da kabul kirine yani bu Ankara insana ki Müslüman o xoy şuur o dini İslam'ı hayata xuda kir ve tatbiki o insana usa jwara devleti Harbi Avrupa'yı ra bimثل tehlike kine yani ku او عملك دوان داتنيا انسان يخن كارن بشكل كي خشك بلكي اداره بكن قانوني اسلامي وقتكو حساسية اسلامي للدنيا بلا بن مسلمان سايون الدنيا زياده بن وهنك ببيجن دمكي انساني وانجي ببيجن دمكي دينك او باقجو خشك هي دبك انساني وانجي بر دين اسلامي ورن هدايات ببينن وقتكو هدايات ببينن لحساب وان ناي اجبروی چقاس انسان مسلمانی کو اینانجو باوریا خود عمل دا بجیتینن دا عمل دا اجراعات وان هیا یعنی عمل وان هیا بلکی پری انسانات بین ام مسلمانن بحزاره بصد حزاره بلکی دادی بملیونه دنیا تمام دنیای تبدی برچاوی خو سریا ملیارکی ملیارو 700 milyon مسلمان هنه دوین ام مسلمانن de kimlik van da İslamiyeti te yazıkırın te nevisandın böyle ameli van tenene yani insanı ku da amel da Müslümanın aslında devlette harbi o emperyalist juan detirsin juan acısın yek juvana hara juan rakara ve maksadi zaten lisan mesele sekinin hatta kesik merve ihvanın o da hapse dane o idarevanın o gencevanı ku yani ameliyani İslami heye o görüne hapse yek bir idam bıkadınca devlet emperyalist terna sekin o nadın sekin anda. Jibu garbe yani jibu Avrupa veya bitene kabul kirine yan gavek peştir destek kirine. Levra yani, kabul kirin ve haye em bedeng diminin me alakadar nake lebeli destek kirin he je gavek peştir. Yani ev destek kirin bir şekli. Mesela vakti kabul kirin bedeng diminin dedi. Ya ji dedi tişteki ku pırzede Sisi o devleta Mısır'e aciz neve. O jibuk insan edineci tatmin bikin tişteki beyanateki biçuçuk bedengeki ziravu o taneku o bed وان نترسينن بفيجن بيانات كي بدن ابيات دي بيدنگيه يعني برا دوام بك اما ام انا ليدن هرن بيدنگي نينه ايوان تيدانه يعني مثلا اف بياناتا بردف كي ادارهوان امريكا كو انا كاتشابمانيه جي اويا ددن نشاندان كو حسابي تشتي بهورات كن يعني اب عقل جي بلكي نا عقل سياسيه او دولتا مصريه yani avlici insanı gençra da ya jenki dosyayı biçukta despey bike ka alema İslam'ı çidvece hedi ev bu belki fikru o düşünce Amerika o kesi ku da navavi işi da ya o tabi İsrail fikri wan ben yani yani bir işi behavrat kan belki de pişt kijani ve idam bikin yani vanaji behavra beyan dikin yani behavra belli dikin piştivana van genca idam biket vi havay az usa tahmin dikim ku nava iştane
Em ne xaribin ji bo van ifadeyên dibin işkence da hatin estendin. Yani tariha dîroka Türkiye jî aşinaya ji van dosyaya ra. Ji bo İhwan-ı Müslümin jî dosyayê ku têne avakirin ji heqetê wiha ku li ser masî hatine çêkirin û di işkence da wan dane qebûl kirin. Yani em ew xweş Misrê dûrin jî û em ned nav qamoya Misrê de bin jî ji hinek tiştan dikarin derxin lewra ew hadiseyên piştî darbeya Sîsî ku Muhammed Mursî kir û insana qetil dikir rojê seda carna bi hezara di nava hevtîkî da insana qetil kir ji wan jî dîsa Muhammed Mursî mes'ûl digire. Yani ew kesên ku ji teref wan ve hatine qetil kirin û dildayê İhwan-ı Müslüminên dildayê Muhammed Mursî ne hatine qetil kirin bu wê qetlê jî dîsa wan mes'ûl digirin. Yani ev jî dide nîşandan ku dosyayên têne sujdar kirin bi tenê ji bo bahanekê ji bo wan yan jî ji bo ew Tirkiye xwe tuje bikin ji bo ku wekî di dema Cumhuriyetê da em idam bikin em ê paşê delîl li hev top bikin yani di şubhe wan tiştê wan delîlê wanî ku li hev top dikin wekî ku min got dibin îşkenca da ji xwe îro avahiyên ku herin li wê der li hevsa li dera bigerin û rapor bikin raporek wisa tune destê me da yani dewletên Awropa her rodro dixwazin werin Türkiye tên hevsa digerin û vana rapor dikin ji qamoyê re dibêjin lêbelê ji bo Misrê tiştekî wisa em nabînin ji xwe KK Seyfeddîn jî me re ye KK Seyfeddîn ji Rihayê û bi xêr hatin KK Seyfeddîn خیرا خودت و به رحمت باوی به باشی انشالله خودت جو راضی به ام مسئله مصری خبر دادن که سیفالدین نها موجودید قسمی اول ده هنک بحثا ظلم ناو مصری و تکیلی وانی با اروپا را یعنی اف ظلمی کتینه کرن بدنگیا غربی اف جی تی معنا دستکرنی آراستیج طرف غربی و اف ظلمون حقی هدف غربی چیه؟ ام پیشی غربی خبر بدن امیدست دولتین که ملتی وان مسلمان میوانجی خبر بدن هدف غربی چیه؟ لهیلک بهنک بهانه یا بهنک بهانه مافین انسانا که ناینه جی جارنا مداخله عسکریت کن امریکا دنیرن لسوریه د عراق دبو افغانستان دبو لیبله لهنک جیاجی وقت مصری جی جدر و دمینه یان جی دستک دیگه دما کو نه جوان اخوان مسلمین هاتن idam kirin duan rojada le bajareki Mısri devletin Avrupalı eder le hevciviyan yani evci hatta mana ku van karara destek dikin hedef çiye hedefa garbi çiye müjder dest bekin kerem Bismillahirrahmanirrahim براستی مصر جبو خاطره که عرب نها که دخوازه لسر ولاتی مسلمان تشکیلات چواچیه که میناخه که طیبته میناخه چواجه انبالا خوددونه هر چخاصی غلامه یعنی مزنه مصره غلامه غربی جیبن غلامتی جوان دکن و یکی وان نکن دوی جی بس غرب yani emperyalist velatî emperyalist ve çte nasekirin. Dixwazin çi bikin? Dixwazin çend tişta bikin. Yek ev dixwazin wê welata ku eğer Müslüman cemia di wê derê bandoran zêde be li ser gelê wan ji bo xatir ku ew bandora hinda bike ji bo xatir ku wan cemaatê wê derê peyva wan pişta wan bişkîne gelaşi lürdetfe. Yani evyan ha zemina gelaşi çedikin. Vakti ki gelaşi Mısır'ı derkeve duxwazin yani Mısır bikin vek Suri, Mısır bikin vek Afganistan yok Pakistan her tem lüy dere şer hebe, pevçun hebe, millet bura behav keve o xeyna Müslümana, namusa Müslümana dekeve pazar yapedersin. Yani duxwazin ki van insana Müslüman tesira van leser gele van tnabe o gengeşe ki de kevin da ki Müslümanlık avan pişta xaras kin
وقتی دوی گنگشی ده که مسلمان پشتاوان تیش کنستن انا انبالا خو بدن سوریه لسوریه برای اخوان مسلمین هبو کم جیبه ناوی هبو قوته هبو انبالا خو دنه لسوریه اخوان کاره حیات چند سال پشتا خراس بکه بلکه 5 سال بلکه 6 سال چونکه در بکی مزن ابانا خور ایلا دخوازن که به تشتیهان اف پروژه هان لمصره جی بکن اتاکو اخوان در بکی مزن بخو نکار به لگله مصره يعني بتحيبت لقلي مصري ووكي دنجي تمامي مسلماني سر روی عرضه جوان النبي بميناخ كي تابش باش كس بيوانك كس قلاوانك ام بلا خودري لسر روی عرضه لسر تمامي مسلمانا اخوان المسلمين هيفيكي يعني هيفيكي مزني يعني دبك اخوان لسر روی عرضه انقلابك جيبك او قالك شكه يعني او تمامي دنيا انقلابك شكه امپریالیست ورته امپریالیست ورته غربی جبو خاطر اب انقلابات لسر روی عرضه گشی بلا بدن تفساندن كانيا اخوان مصر دخازن مصر اولو گنگاشی دخن وان بكم قوت بكن پشتوان بشکیرن داکو دنگی وان در نکبه اذا جبو خاطر وان خورته هانتن شهید کرن صدمه وچیه راستی چند صدمه ده یک صدم اوکو دخوازن خورتار بیجن وای ام ودکجن ام تعدیل ودکن هر ظلما هری مزن هری گرنگ ام نودکن و اخوان جوار ناب درمان جوار ناب چارسری ایدی هیویا خوش اخوان قبر یعنی یک دخوازن اف مساجا بخورتا بدن فهم کرن وقتی که خوان خورتا جبن باندورا اخوان درکفن اوه تکفن بن باندورا داعشه وقتی که تک بن باندرا داعشه و هنگ انسانی که داره هاتن نایفهمه اوی ورن لقاهیده بسریم ولات مصر وانا اوی هنگی یعنی خدا محافظه چوال سوری افتشتیهان کرن که ارتان آوی باجر ده سری انسانا جه کرن خدای گراوی بن هنگ نوا اوی دست باوی ناموسی خلقیجی اوی بجا اخوان خورد اخوان افتشتیهان کن يعني اوي بكن كو ناوي اخواني للسر يعدي نبينا كي باران خدا جيرات بجمع شيتت زانه وقتي كو شيخ سعيد سري هلدا جبو خاطري كو تسيرا لشكر شيخ سعيد ناف قلي آمد نبينا هنك لشكر ايك حاتي فروتان چكرن بناوي لشكر شيخ سعيد چكي خلقه کرن وكت النام ملت دس آويتن مالي خلقه دس آويتن ناموزي خلقه كشتن وبناوي خديگراوي عسكري شيخ سعيد دوی هاوی ده چه بو؟ دوی هاوی ده گله آمده جی دستگیری خواهش شیخ سعید گشانده نه ام میناقا هان دخوازن لمصر عین لسره اخوانه چه بکن یعنی که خورد جباندورا اخوانه درکبن وی هنک خورته کش کدر هاتیه نخویا وی دست باویجن ناموسه خلقه دست باویجن مالی خلقه بکی انسان جیل ارتاب باجیر بکجن سلوان جه بکن اوه چه به اوه چه غیر اوه اخوان دور ده به تفساندن یعنی هیزا اخوانه کل سر خورتا رابه وی چه غیر اوه ولاته خربه یعنی امپریالیست ülke اوه بگجن ارمانجاخه یاد دویا وقتی که اخوان به خورتار تیکیلیا وان شدو قطبو وقتی که اخوان تیکیلیا وان به خورتار به گنجار نمان اوه چه ببه؟ اوه ببه وقت جماعتا اختیارا یعنی دنا بیرا 5 سال ده 20 سال ده 10 سال ده اوه ایدی هندا ببه هره یعنی غرب ولاتی امپریالیست ولاتی که حواتی به شیطان لردکن دوان هوای ده دخوازن داربه لسر داربه اخوانی بخن تا که اخوان دمالا خود جی به کشتن به تفساندن و لسر روی عرده لطولاتی که اخوان جوان را نبه میناخ که اخوان جوان را نبه هیوی یا راست لازمه که ام لسر به روی عرده ام چه بکن ایرو اخوان لترکیه براستی خدا جوارازی به یعنی دستگیری خوش دی اخوانی دنگه اخوانی خوش بلند کن هر اما بیشتر ابنای حبرایمه لاخوانی هاتن دار و دالقن کرن
Türkiye bertek geleki hatın nişandan o bertek zede her hemen gelek velatê Türkiye hatın nişandan lazım ser rüya erde tamamı velatê Müslümana ev bertekê han bin nişandan ev yek yadoda jî iş ne bi bertekatane bin nişandan yani hev bertek nişanda o em dicê xwarunin ev navê malê lazım ki de xeyri vê tiştê hancî em çina bikin em çi bikin lazım ki em berjevandiya xwe em di biratiya İslamê de bibînin em hêşa xwe bin serê xwe yani berjevandiya me ne di îxtilafa da ye em bala xwe dine her îxtilaf heye Garb beter zulmê birayê me Müslüman dike her ku di nav bêra me de îxtilaf heye Amerika beter kare wek got işte Ewropîn sonu çi ye got Mesir ya jî Sîsî divan îdamê xwe de cî de kiriye wek çekî xerab nekiriye ev beyanatê rahatî karin bidin ev beyanata ne ku ew xwedî quwetin em kêm quwetin didin ha ji bo xatirê ku em di nav xwe de îxtilafê de ne em di nav xwe de em têkilî bihev nakin em bawerî bihev nakin ew jî bi rehatî bi pêşrehatî avan peyvê han ji me dikin wextê ku em ya Rebê xwe bikin û em berjevendiya xwe em bi biratiyet İslamê de bibînin em destê xwe bidin hev em Kurmanc em Ereb em Türk em Faris ku em destê xwe bidin hev em yekîtiyê li ser navê İslamê bikin ew wê çexê ew birayê me ê ku li Malezya ew ê jî wê li wan Müslümanê wê derê xwe dîtî bikin yani tu fikirî birayê xwe Müslüman dixe tesê Tayland tesê müşrika yani بله Müslüman bawerî bi Müslümanan ayne bawerî bi müşrika dîne akata halek wiha ev hiç îxtilafî me nî yani lazim ki em biratiya xwe divir de em quweta biratiyê fêm bikin birayê Fatih بله خودش آرازی به که سیفالدین امیگا وقتن دیسا لوه گرن استودیو دیسا سوالک بپرسن روشا محمد لیوتاجی شخو سری اول هات گوتن که وفات کریه پاشه نک چاکانین اولهی بیاناتان دان گوتن جمال باطاوی me beyanat sendiye eri ye xeberci em nasinin xeberek ku em pê tetmîm bibin lêbelê nexweşîneka wî giran heye vêya gotin KK Seyfettin gündüz bahsa ihwan kir yani ihwan hareketek siyasiye hareketek kültüriye hareketek perverdehiye yani servan em bêjin xebatê wan hene lêbelê hareketek leşkerî nîne yani silaha nedaye destê xwe Sîsî yan jî welamê hevkarên wî dixwazin silah bidin destê wan yan jî dixwazin wan ber bi silahê bivin wê çaxê wê ji wan re daha rehettir be lewra li dijî wan wê örgütek hebe yan ji wê rêxinek hebe yan ji wê hinek kesên silah hebin bi çek hebin wê hê bêtir bi ser wan vehare ji vê jî divê dixwazin bi ciwana dest pê bikin ciwanên li Malezyayê jî li Taylandê ne Malezya dixwaze yadeyê Misrê bike qismek dewletên İslamê rewşa wan çi ye dijî Misrê em bêjin çima dengekî wan dernaye acaba tesîra Misrê çi xal ser van dewletên İslamê heye yan jî têkiliyê wanî ticari têkiliyê wan jî aborî çixa mesela wek Amerîka em bêjin têkiliyê wê Tirkiye carna li hev naçe û di nêrî dolar bilind bû di nêrî krîzek çêbû nav Tirkiye acaba Mısır çixa giraniya wê heye divê mijarê de yan jî çima dewletên İslamê li dijî vê zulmê van îdama dengê xwe dernaxin serê ewl Tirkiye mesela Belê ji xwe Tirkiye te dî serê ewl şexsekî da Muhammed Abdulhafiz dawan û birin ana te dî aqîbeta wî jî hêne beliye û wextê ku goya te dî derxistine mehkemeyê jî piştî îşkence dilê xwe te de rehet kirine heta hevalê wî yê ku nêzî hucrê wan nêzî wî bûne behs dikin dibêjin wî li ser piya wî bi piya li ser serî daleqandibûn û viya didî bi saeta vî şeklî û Xwedê bizan ve di wî halî de jî çi îşkence lêkirine û ceylan danekî û çi pêkirine divê hat halekî wisa dikir qêrênî û
باش دنجيد بريا ما فهمت كركو خرقية يعني بوي حالي وي دردخن محكمة وتدي بمنات يعني مثلا هنك دولة جياد مثلا تدي دولة تركيا برزده دوري زماني خناشن عاد زمانه كده تركيا جي وسابو وان işkence grani yani dervay insaniyet el insana dikrin hali hazır mesela dedi ana prezede tinene vakti ku çedvenji Avrupa dve ha dedi insan çedve beraber fakat dengevan insana qirinavan insana pır hadd çegoy Avrupa ve Amerika go nadın wana o Mısırcı yani pervasız درد خبر قارشی محکمه و جرا گویا یعنی تدی ifade ویدگره ده حاله کی وسادایه وی حالی وی چی ناشرن یعنی ذهنی عقلی چویه ایدی یعنی هیچ ناپرسن هر تشتیت کستیه خو آنین حاله کی وسا بوی حالیجی درد خند قارشی تمام دنیای yani me tiştî pêkiriye û em ê pê bikin jî kes jî tiştekî nabêje yani heta mesela tedî pîreka wî çapemenî jî xeber dabû dibêje em me 4 meh bi hevra em zewîcîn ez û wî zilamê min cî ji me re di Misrê de nema ji dewleta xwe tedî mihacir dibin diçin divê ewlê em çûn Sûdanê piştî wê em çûn Somalî li wê derê mêrê min mehendîs bû mehendîs însanê xwenda li wê derê me ji xwe re îşerîkî vekir li wê derê polîs digretîne teslîmî de Türkiye uç Türkiye'ye teslimi vandıkın ana evcid haleki ku ka akbeta ve çiye ve dalakinin dana lakine am uyanızan mesela tedi tagu ev topkırına milleti tedil meydana Rabia lehab top dibun ve zulma daha beter ev askeri darba sisi ve havali ve کو اداره مصر کردن دسته خوب لسر حساب اسرائیل و امریکا جبوب برتکی خو نشان بدن تدی تسلاح جدید دسته وانده تنبون یعنی در روزه کدا به هزاره در روزه کدا به هزاره انسان کشتن آگر بریوی میدان دان جسد کو مربون روح جانوان بدنوان در کتو او جسدی ناب آگر ده شوتین کس بحثا وانانا که وان عسکری کو وی işi kirin و وی امری کو سیسی ده حوالی ویدان کس بحثا وی سوجینا که دیویژن کو او رایدار اخوانی و بتوی محمد مرسی وان انسان جبلا آنین میدان او سوشدار مثلا عمار بن یاسر تینا بیرا مروا تدی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم سری هیا دیویژه و جطرف قومه کی باغی بکشتنی و وقتی که جتره حواله حضرت علی و دناو اردیوی لشکری ویدا دچه حربه و سفنه کته کشتنه شهید دوه تدی ملت بچکی بخواته دی وجه حیران دمکی او کسی که ده حدیثی ده تی بحث کرن باقی امن طرفه میانلش ام جوی ایشی خودور بدن تدنری دناوان ده همن بلاد کن دی وجن او قاتلی عمار بن یاسر حضرت علیه çünkü وی آنی وی داری وی نانیا وی داری وی ناتا کشتنی yani بوی هوای رید دنه که وانه جی بوی شکلی رید دنه که هم عملی وان بنهرن yani عملی محمد مرسی چوانه عملی اسلامی چوانه و عملی سیسی و قاتل havali vi çavanın yani bazı insana kuştun yani gerek merhab goy khubda vi tişti yani tişti ku bray Seyfeddin bahs kir hakikaten ana hali hazır ev oyun serivana tekirine yani Türkiye arasti pişti Muhammed Hafız bu ku teslimi Mısır'ı kir pişti reaksiyona milleti gaf paşavet hükümeti yani rayadaran go evya neb khwastiname şebiye hatta haş kesşi در حقی وان دا قرارک وانج کار دور خستن قرارک وها داین ما وها هینکر بهندکای ام بیشن تأثیر ترکیه لسر مالزیا هی yani enviyat zanın Türkiye ve Malezya halkı vanji şu mutedile millete Türkiye yani و حکومت جی جهدو حست کنن من ویجید زانن Erdoğan جی
سوز و گوتناوی ناو دولتین اسلامی ایکو معتدلن لیتی گهداری کردن یعنی اویا ترکیه فرصتی که آراستی دستیوی دا جبو به امبیجن مانع ج تسلیم کردن وان چارکسا چالاکی و ایلمی نها کو سازین سیویل پیک دینن سویجی دیسا یهودا پار لستانبول و ایلم اکراست بکه لبر konsolosya Mısır'ı evana ve tesir ser hükümeti lazım bekin o hükümetçi be kanaleka siyasi belki ne haşkere yani mi telefon kırvan bidin seknadın levra tekniğin Türkiye Mısır'ı cihane lebeli behnek bejin tekniğin din dikare ve mana şuvan yani Türkiye bu hazır dikare ve mana avli gene Türkiye خرابته Türkiye bu misal جوانه yani avli Türkiye'de belki جوانه bu cesaret eğer ki Türkiye vi kesine dayavan belki vana jivi tiştiqa iro haber ne davun yani em jela avi lednerin husnü niyet em lednerin yani de Türkiye veder gav paşavet yani yeki teslim kir yani وها da kabul kirin yani eğer musaji kabul bukun eğer musaji kabul bukun lazım ki grani ki xu nişan bidin eğer yani ve grani ve nişan bidin mer per zede ana لبرچاوت تشکی خویا نکرد یعنی دوی اتمسفر سیاستی داشتی لی تشتی جبو مالزیا از بیجم مثلا مالزیا تدی هنگ گاوی کو کیفا مربش خوردانی داوید یعنی مثلا وان پاشیا او سیپورا کو لناو دویلا تفچید و uluslararası envision nav netevi اره لوی دری کو اوی چه ببین جی و درجی دولت آوان بود تدیج بود دولت جی افتشتکی جو همش بو آبوریتیه همش بو کو دولت آوان به ناس کردنش طرف دولت دنیا و رکلامه وان چه دبن جبو خباش دبینن بلکی پری دولت آن کارن وی تشتی تدی بدن پیشیاجی بینن ناف دولت آخو بدن چه کرنه آوانا حقیقی وانی و صحابو لوی دروی چه بگیا چند حب چار حب سیپورجیه إسرائيل جد نوا وانا ده هبون وأوجي بتشونا ويدري تدي وقت كنت تشتكي بعقل بيت طرف لبني هريت تبيجي تدي دولة تندشن هركز دشة أوجي دشن بوي شعبي تتكاري مثلا لبني ري معنا بكي قبول بكي يعني قبول بكي يعني بشكل كي أما مثلا وان قبول ناكر قلت إنكو إسرائيل نالقارش مسلمانة تاني لقارش إنسانيتي سوش suçluya suçdara jberwi em ew insanê ji İsraîl'tên em nakin nav dewleta xwe em qebûl nakin gotin ve ew tiştî wan insanê ku di nav dewleta de wê organizasyona wî tiştî dikin wana jî rakirin tedî îptal kirin nebirin dewleta wan vî tiştî da berçavê xwe belkî de alî aboriyê de epê zarar kişi da devlet avan. Hatta ki danber dar yani xudan hemberi ki İsrail, Amerika devletin garibi yani tavadan hemberi yani kirin hedef juhura. Ya Mısır yani. Serbiya Malezya kır yani. Kefa mervji da ani carcana mervdigo yani devleti avaç derketine o çen fenavan Serbiya bsakin yani çen cevabı İsrail ve Amerika ve devleti garibi karibuna bidana yani. Yani وان bir şekli keyfa merhaba şura anin ama ana tledin yeri dilevan he tedi çar Müslümana bir havayı bidin Mısri. Çe farka Mısri Sisi o İsrail ceveye yani Sisi mesela ana tedi belki bir havayı merhaba dikare lebinere ev Müslümane kud zindanı İsrail'dane o bir sala bir 10 sala o da işkence vana derbastıvın o işkence kutadid ve Filistin askısı ku İsrail Müslümana dikir buya marka en işkence zor buyi misaletinin evya İsrailli Filistinliya dikirin ama ana dedi mesela wan dal nakhinin yani wan nakhin wan idam nakin مصر دكه سيسي دكه وبحزارة دروجة كده بحزارة إنسانة مسلمانة قتل دكه يعني شو فرق إسرائيل وسيسي جهب هيك
radve mesela karşı İsrail vitişti dike o karşı Mısır'ı radve jera insanı koyuyor bu kujet şine berdesti. Droja da jibo kamuoyu bejin tehmin tesiri arasti sebebi Müslümana hene yani hinek bejin karın çapmeni hinek karın medya civaki sosyal medyayı hatta seroki Malezya'yı Serokveziri Malezya'yı karın ser sosyal medyada xub ginin yani jber ve hinek bejin imkanı milleti Müslüman hene Türkiye'ci milleti Müslüman saziyen ku peşkeşi dikin millet erer hakikati hoş dişxulun inşallah mdvin ne xasım az viyaji bejim milleti Müslümanı Malezya'yı o Endonezya'yı prezident dil keleka hemci tesiri on ser heye yani ve Müslüman duyarlılık Müslüman ve derede şey buna o ser medya civaki ku tepkiye xo nişan bedana ve daha beter fayda ve şey ya tabi hem ve deri hem o insan Müslümanı tamamı deri dünyayı fayda ve şey inşallah ki Seyfeddin serxatebe em savarek cinje pırsın temaşavarın heja em derbasi mesela xoydi diyabın Droje dawiye de nav haftaki 10 roje de dim mesele Türkiye derketin yani jide hadise seri awil doktor ki zaningi Hastanbole diser medya civaki hesabı xoy medya civaki de foto ki parvekir fotoğrafı ki parvekir u fotoğrafta se pirekin ku çarşaf reservan bu çarşafı xanım xumandubun servede hakaret li pirekat kir o veya doktor ki bu xanda ki bu embejin dure profesör ki ku navi neslanu belki embejin prezeden aznakin le pre Türkiye'yi nastke diser ekranın TRT'de precara برنامه راست کریه و پروفسور کی پسیکولوگ yani دیسر امبیجن پرسکری کی نام مالباته پرسکری کی زاروکا چارەسەری تینە جوان را و سمینەران rast dike diçe panelan diçe programan navi üstün dökmene u de bernameye ki disaç taraf perverdehiya Sakarya'yı ez ne yanlışım ez disa baş lebin herim Sakarya beni li Sakarya'yı ve had beje de beyanata xoda maalimin mamostane de bernamavide de çava ko lazım pilot ki ko tayare de frine ne serhoş be lazım ko psikolog ki Hristiyan haç ned stivida be lazım mamoste ki rehberlik ki سریوی نگرتی به سریوی نه نخماندی به جبو وقتی که دنام استکا خود جی مرو نبیجه انشالله ماشالله hayırlısıyla yani ev zamanı İslami zamanı dini lazım em pek ninin zamanı garibi em pek binin beyanat ku hadide Keke Seyfeddin min vaha ani aşkere kirin jbo millet ji fahm bike jbo em serçi haberdin be fahm kirin ev zihnek çawaye zihnek kuj 28 sabate jwe pevajoy ma jnoti ma j sere damezrandina cumhuriyeti jwe dere ma 1940 jwe demeda ku reaksiyonek wiha hebû li dijî dîn yani çi ji dîn were çi ji İslamiyetê were ew ji me dûr çi ji xerbê were ew nêzî me yani zihnek wiha dan qebûl kirin di ser arastî bi xwe dan qebûl kirin milletê ne dan qebûl kirin ew zihn hê didome li gor we ev meseleyek çi waye çima em îro serê xeber didin rastî em ser vê doktor dest pê bikin ترى أو دكتور خديجراوي دكتور وساعة بيا كاتبون كتداوي بكن مسألة كيما كل ما جي هي دبي زلامة كي جكوريها قوتية كوري من تنافي زلام خديجراوي في متاجي تشيو خنداي أرتو بيسا سيسا خنداي لدروا شجع قرتيه بيجي قري جنك جيا تادي بيا والي براتي خو و چناب لشکر شاندی قوتیه را هرن وی زلامي فلاکست بینی بیدره Kullaşkatın bavi çipi bavi dinin huzuravi debe babu katagot tunavi zramına var ezbun vali yani idit kari peyva hata kurtini
Abi yüce ev peyvahan debe kore min müşterine go kutuna kare bukhini kutuna kare beyçeki müşterine go kutuna kare evi zila hali hazır vana nabın insan eri xandane eri hinek nav sırvan hene binave profesör binave doktor binave herçe bese hinek nav sırvan hene leberi vana ne insan hakikaten ne insanın yani kese kuj ne juvan be kabul nakin kuj testivan be vek got jahazar u bistu sisiya çaradat bit ki ev tesiravan ev bandaravan hatta iro em hatın dahazar u nozda daji heji kuj testivan be nahili insana ki bavarmand dilope ki av eve vakho nahilir بحسابي والله وتسوان به نهي الإنسان كي مسلمان يعني بين جيكي خوش بين لسر إمكان عبوري استفاده بكن جي إمكان هناك تشتي دولت استفاده بكن ويتشتا حزم ناكن يعني كبيا وان به اوه إنسان مسلمان دقندا دبن دشكف دبن اوه ندناف باجار دبن ندناف جي مدني بن اوه هرتم مسلمان جي مركز نابن دور كبن بيوان بياني إذا أم بين لثر أب أستن بروفيسور أستن بتشي برنامجي أب جاميرا جي يعني أب ذهنيتك نشان دا لغوروان دبيك مسلمان gerek tesirawi لسر insanatına be, bahusuz لسر öğrenciyatına be. Debeci rehberlik, yani mamoste rehberliği, danışmanı işte jubo hatırı ki tesira din, tesira İslamiyet, tesira Xuda, tesira bavariya Xuda لسر öğrenciyatçığına be. Debi bira nebijin inşallah, bira nebijin maşallah, bira nebijin ya Allah. Yani jiboçi çünkü insan ki vakit ustad bedi o zaman de peyva Xudaya kemin debi Xuda jê razı be. Hem de bir rahmet yadıkın. Debi her sere xeyr, her işi bixeyr, her çite bixeyr bismillah. Yani her sere işi bixeyr bismillah. وقتی که من بسم الله دست ایشکی که او چتا المب خیر بد گره اوانا دشمنی خیرانه اوانا دشمنی قنجینه جبا خاطر ایشکی المب خیر بنگره چه دکن باندورا اسلامی کل سر خورتا دخوازن راکن اذا مرق هشیار بیه شیار بیه زانه معلمه ماموسته رهبرلقه وقتی اولدار بن وقتی انسانی قنج بن اوه چه بکن اوه به öğrenciye بدن فهم کردن و بدست ایشکی کر بجن بسم الله بجن یا الله بجن inşallah وقتی که چتیهان öğrenci بجن پاشاروجا öğrenciye وقتی سبمیجیه کی اوه حس کرنا خدا دلیوان دبه اوه ترسا خدا دلیوان دبه اوه چتی خراب نکن اوه ببین انسان قنچ میرک و چتی فهم کدیم جبا خاطر که ایش دستری ده خرابه به جبو خاطر که öğrenci desteri de خرابه به hani peki bu Türkiye hayye de be ağaç yaş iken eğilir jbo خاطر ki insan ki he mektebe de he heşivi tam kamil nebiyi naxazı ki tırsa Xuda Teala tekev dilevan insana naxazın haskarna insana tekev dilevan insana ajber ve have ev profesör د نافچاوی وان ماموسته ای اولدار د نافچاوی ام ببیجن مدیره ای وی درا در چاوان دنره او وی دبیجه دبی امان دبی یکی که مسلمان برا ری نشان فقا نده معلم کی ماموسته کی دیندار اولدار برا ری نشان زاروکی من نده چونکی اوزانن انسان اولدار و ریزان بن جو فقاره جو ابرنجاره اوه حس کرنا خدا اوه حس کرنا ولاد اوه حس کرنا انسان تخن دلیوان وی چغی وی انسانه سبه بیجه کی اوه نلگور قافه وان به اوه نلگور او فکریتا او جقترش داجون جکور داجون اوه نلوی درابه یعنی دخوازن و انسانه کی اولو شهوت پرست به انسانه کی مزنه خود شکی نحس بینه او دخوازه گنجه ما وها بنیاد او دخوازن گنجه ما خاطره دیو بابی خود نظام بن او دخوازن که گنجه ما
حسكنا ولا دلواتنا به أو تفضل ولا قرطمة بين جيك وها تكيفا خبرن تفضل قرطمة حرتم عشق مش قاشول يعني أو قرطكي وها تفضل إذا أنا قرطكي وهاي وقتك قرطكي السر هيشيخ به ما مفتي وان ترفع خدت على تاخد دلوان وقتك وفي قرطة بحذاء إسلامي رياضة بمشينة أو زانن وأب رجما كماليست وأمدوي قطبه يا باشا يعني أو زانن كماليزم روجاك خورد هشيوي بيسري بي روجاك خورد لخوا حايدار ببه رجمي كماليزم يعني عمريوي برا ساكي به برا بيشال به جيبه عمري وطنية شدكن بابكا وقت چدکن دبی چد به برابر به آهود به برایشت و هبه هوا جواب وان معلم اولدار برای نشان پاپا ر نشان اورنجا ندر. بله. خودش ورازی به که سیفتین پشتی نابری امیدیسا سر مسئله کدیجی بواره خبر بدن درو بری دیسا لاستانبول دچالاکی کی در حق 8 آذار کو روزا جنا گویا قاشو پیروز کن دما آزان دخوینه اف کسین د ایله میدانه د چالاکی دانه به هفدور الفیر کی دخن و دنگی خو بلند کنش بو دنگی آزانه بلند سکناندن یعنی ذهنه کی قریجی دمک دریش خو ل ترکیه اقتدار بو و خودی وی ولاتی وی عردی هجای وی عرضی دیتن و حسب خل گوری وی داشتن demek ki قاشو ام بیشن هنرمنده کی گویا هنرمند جوان راد هاته گوتن و هاد گو ماقی و رایا منو رایا شوانه کی یک به یعنی از هجای وی ملتیمه از چهتری وی ملتیمه لازمه نه یک به و ها دانی زمان حقیقت اف ذهن قریش حتی اوانا نچن yani edi هندانevin ev navbera ve milleti ve uha vekribe yani lewra jehela ku lidiji dinin jwe heleva daima ve nesli uha dixwazin pompa bikin uha dixwazin ve zihni qrej buan bidin hinkirin û lidiji din hemal ku der bina din hebel û ku der Müslümaneki ku biru baveri bel ve der dixwazin dijminintiyê bikin ji wê re yani azan çi rahatsizî de vî qewmî vî milletî yan jî em bêjin sernûxmandin çi rahatsizî de vî milletî yan jî vî qewmî da ku hûn vê dibêjin ev ya zînekî ku qirêjî bîye yani ew dema ku salê 1945 heftê notî ku جوان rahatine gotin din navejmera din afyone vekî ku digotin haşa ew zînê wan heye diciyê xudaya deman haberê hatiye qismekî dijî me ser vê xeber bidin temaşevanên hêja pişî naberê inşallah me dewam bikin temaşevanên hêja bernama me di dome qismê dawiyê de ne em derheqê çend em bêjin hadîseyên di nav vê heftê de ser êrîşa li dijî hinek باوریه مسلمانه سرنخماندنی یانجی دروبری لاستانبول لتقسیمه چالاکیا در حق روژا جناده بو آزانه حتی امتکارم ویچن دوجی گهداری بکن پیشرام سری خبر بدن که کمیمت باران وها گرنتی که هیئت دستینه ده dema azan dixwayîne dest bi xeberdanê dest bi Belê azan piştîk xwendin êdî qîjewî ji bo wan dikeve ji bo dengê azanê bidin seknandin yan jî dengê azanê li dijî dengê azanê dijminantiyek wiha didin nîşandan ev zîhnek çawa ye yani üstün dökmek me behs kir
به سرخوشی و حاشا به امبیجن نخماندنا پیره که بخاچه و وەک هەر دەدە نیشاندان لەورا دەبێت چاوا کۆ لازمە پیلۆت نەسەرخۆش بە یانژی لازمە کۆ خاچ ستیە معلمێکی ڕەهبەرتیت کە نەستیویدا بە لازمە سەر نوخماندنژی تنە بە ینی وان هەر سیات دشوبهینە هەف وەک هەر دەدە نیشاندان ئەف زیینێک حەقەتێک قڕێژە بله یعنی ئەف زیهنەک و di zamanê tedî serê Cumhuriyetê de ku ava kirin û bi ser milletê me yî Müslüman de hatin ne herêma me bi tenê û Şêx Seîd Efendî û hevalî wî di herêma alî Anadolê de jî li ser Müslümanê Kurd û Türk tevî bi ser wan de çûn wan jî fena hinkî însanê me yî vir di wê çaxê de digotin ku İslam me gêrî xistiye yani ew padîşahê Osmanlî ku vê paşiyê ketin dunema lale dewrî ku ji tedî jê re digotin çîçeka dadanîn û çîçekê lale de anîn dadanîn tedî geleceka xwe teknolojiya xwe pêşeroja xwe ji bo ku tedî Awropa de alî teknolojiyê de pêş de diçû wan jî diçûn çîçekê wan gulê wan de anîn di baxçê xwe de dadanîn de zen dikirin ku bi gulê Awropa de baxçê xwe de deyên ew ê jî fena wan birin ew ê jî pêş de herin piştî ku gulatê de dadanîn îja ku dibû bi şev gul nedhatin dîtinê îca radibûn yani bibexşînin kûsiya terbiye dikirin û li ser pişta wan mûmika pê dixistin ji bo ku di navê de bikarin ranî bikin millet wê medeniyeta wan bibîne yani ana însanê me yî ku tedî wê çaxê jî ana jî û di zamanê Cumhuriyetî Serê Ewilî de jî zihniyeta wan eyniye ew kes dibêjin yani İslam yani li pêşiya pêşveçûna me yî wisa divê wisa zen dikin halbukî wan tiştê ku wan tedbîrê ku wî hawayî girtin ji İslamê dûr bûn hem ji camiyê bûn hem ji dêrê bûn û dîsa jî tiştek bi destê wan van net ana ev zihniyetî wextê ew înqilabê ku têne rastkirin işte em bêjin xelîfetiyê radikin medresa digirin cubê aliman qedexe dikin ya sax dikin veya jî wiha dibêjin evana li pêşiya çağdaşiyê ku dibêjin çağdaşlık li pêşiya wê li pêşiya Tirkiyeya nû mane'in ji bo veguherandinê mane'in ji bo xwenûkirinê mane'in yani vêya dibêjin belê îca evana jî tedî ana meriv lê dinêre herê li bernavê wan sifatê wan belkî sifatê profesortiyê henin doktoriyê henin lê meriv lê dinêre heqîqeten xwendinê tişkî ji xwendina xwe fehm nekirine ew çawa kekî Seyfeddîn behs kir got gotinekî me yî pêşiya heye û meselekî me yî Kurdî heye divê mêrik ji kurê xwe re divê tu navî meriv tu divê tu navî meriv û ew jî divê ji bo ku ez vê gotina bavê xwe pê ew bikim tedî dixweyne û divê îdarevanê şehrekî wîlayetekî leşkerê xwe dişîne tîne wê derê ez dixwazim wî temam bikim piştî ku tîne wê derê divê bavo divê te digo tu navî meriv vay min xwend ez bûm îdarevanê bira û ez vî wîlayetî tev dibin emrê min de ez wan îdare dikim ez bûm meriv nebû meriv divê law miştera negot tu naxweyînî ya jî tu navî îdarevan min got tu navî meriv tu dîsa nebûyî meriv eger ku tu bûviyayî meriv te bi leşkerê xwe bavê xwe nedanî ber piyê xwe diyê batayî ba bavê xwe ev jî elemetê ku tu hê nebûyî meriv yani mesela van însana jî xwendina ama nebûne meriv eger ku bibûna meriv ew ê ewilî dîn û înanca xwe nas bikirina eger ku bibûna meriv ewilî ew ê xwedayê xwe nas bikirina eger ku bibûna meriv bi xwendinê meriv biviya meriv bi zanîngah û qedandina zanîngeha û bi sifatê profesortiyê û doktoriyê eger ku însan bibûna meriv wê ewilî xwedayê xwe nas bikirina demekî navin meriv eger ku bibûna meriv van tişta nedgotin Müslümana kesê ku ji bo xweda nixwimandine ewana yani fena ku ji
هیوی هاتنه یا جیکا دن هاتنه بوی هوای د مدیا جواکی دا تشتی گران د حقیوان دا ندگوتن بلکی به هندکایی و حرمت بدانه نشان بلکی یعنی اوان کسا نه دیو باویوان از يعني بلكي هناك ديو باوان جي خرانه بوبن فقط قالوا بيريوان جي بسر نخماندي تي عمري خو درباس كرنا كمرف ديروكا وان بنهره لبالي انا قالوا بيريوان صاحبنا بابو ديوان از ناوجم اما قالوا بيريوان صاحبنا ووان جي جوان رب قوتا هو اخوانديه زان نگاه قدان ديه هم بنا بروفيسور اما هم نبنا مرف ويبقوتنا اوي تشتي جوانا بقوتنا بنيرا تشتكي دنيجي دفردا بالا مرف دكشينا تدي باشخانه كي ولايتك يعني وزارة پروردهی ل قیصریه بیرکه و تدید و پروگرام دبن او کاواندا چید و یعنی او اجرا کن و öğretmen و ادارهوان مکتبا جی اول هفتوب کن مدور و ادارهوان مکتبا و گویا مروه زانا ویا آنین جوان را خبر بده و یعنی تشنی باش جوان را بجه پیشیا وان وکرانی بکه وان تشتاد بجه هنک ماموستر را دون دیچن یعنی خبر دانه جیده دهیلن دیچن لسر ویا yani ev Milli Eğitim Müdüriyya ve deri bireke fazilet durmuş serivejin xumandiye ev balamerdik şine bireke serivejin xumandiye rad ve pişti ve haberdane xalat devi şahsi üstün plaket dedi doküman plaket dedi ki xalat dedi ki deveje yani تدی خبردان کی پرزده باش کری الحسابه هاتیه یعنی ویاجی بخو بخورات که و چلشکی و پیرکیجی و مدیریجی یادن جی مثلا تلی بن هری ده حیات خدا تشتی اسلامی خوازن درخن تدی دویجه گرک ده نوا خبردان انسان که ایش دولت کن انسان فرمی دشخلون دناوا خبردانی وان دا انشالله ماشالله یا بخیر تشتی آوا برات نبن گرات نبن یعنی وقتی که وی تشتی دویجه اجی جرا دویجه مگر دنگی مناهر هر کی برا اولی ج سروک جمهور اردوغان را رجب طیب اردوغان را بویجه چونکی خبردانی تب ماشالله به انشالله و سروکی به دولتی و سروکی به دولتی یعنی و شاخه برا اعتراض خو اولی لوی بکب وجه حیران تسر سری می امش تشخورا مثال دزانن تلوی داره هر روان تشتاد ویجی کاب خیرا خو دناو خبردانی خود اوان تشتاد در نخ تشتی لفظ اسلامی براد ناف خبردانی تاتنم اولی برا جرابیش تماشان اینجا مثلا وها کتن روزه به آراستی و تبکیه ملت سرتی و وانا گاف پاش تاویجن یعنی رایدار در حقیقان ده هنک لیپرسین ودکن ev tiştek balkeşe mühime kesin kuvan mesela tinin roja veji hakikati ev jilazme bine tebrik kirin eve mesela üstün dökmen rojnamaya doğru haber ani rojeve muhabiri rojnamaya doğru haber Muhammed Erkam Yavuz seri avul ani rojeve serve milleti şiari bu و دیسا mesela doktora ko dev avet nuxmandına pireka Müslüman navet doktor ezcarektin jib xoynim Pınar Türkoğlu evji Muhsin Şenol disa rojnamaya doğru haber anin rojeve evji tiştek balkeşe yani çapemeniye ko هیچی دنگی مسلمانا بلند که زیاده که و خودیتی مسلمانات که هیه ام وجد زانن لازم امجی خودیتی بکن لوی چاپمنیه لوی روزنامه ل حساب وها کو ملت هشیار کن لو رابطی و مسئله در حق پنار ترکولو دا
لپرسین هات وکرن حتی هم عدلی هم جی اداری لپرسین هات وکرن او حسابی خو تبی گرت و لبورین جی خواستو هنک کسی کو دبن و فوتوغرافی ده هنک نویسان نویسی بو نبتنی او ملت ایجی تحریک دکن ملت ایجی تینن ام بیجن او وان لهفدو organize etkin و در حق پیر نخماندنی ده و ها گوتنین کو ناین زمان تینن اوانا چند کسا لبورین خواست جقامویه مثلا می داویه ایدی دمسالک خوش دمسالک نو دست پیکر سیمه دست پیکرن دو یکی مهارجه بو مزگینی رمضانیه مهارجه بی رجب شعبان رمضان حقیقت جهیل معنوی و جواک گاوه کو روزه وها مهین وها تنبن وک رجب شعبان رمضان یعنی وک روزه قندیل کو تنبن تمامی مرو خو دسپیرا روزه و تمامی مرو دبن و تاثیر روزه و مادیات ادمینه کار و اجتماعی yani ibadeti merivji edic merivra seviktin şu her roam lehev dubare dikin tekrar dikin rojin uha mühimin jibume jibu xanu kirna manevi beni tedi hayataki meriv keti haleki usa hakikaten ana mali da çen insan hebben bişkulun ancak karvin idara xo amali abori bikin ancak karvun zarki xo ter bikin o libasyon alwan bikin manine haleki usa bu şekli idi merv buye ku merv nikare le ebn deste xo binere yani el fakira binere le belengaza binere yani merv hali xo meşgule yani insana bu hali xo meşgul kirine yani hayataki monoton yani buya robot şevaqet şey işi xo hatta evare emek ki zede mezin nişandı da kareki hindik dike emek zedeye kar hindike teravina ke çen insan da maleki da heven bişkulun he teramanna ke jberwi yani ev hayat gibi bir şekli devleti emperyalist dağıtmış devleti İslami kirne Müslümana kirne ne khasım insana tevakkirne yani henik insani elit kesim ku emdvejin tamamı deri dünyayı ol tamamı devlete ev sınıf heye yani tedid roja veda خوشی جوان رایه حیاتا راحت جوان رایه خوارنه خوش جوان رانه مال مادیات جوان رایه کی دیش خلا خویدان خود ریجه لقارشلقه خویدان خود امکا خود ناستینه او جی دیسا جوان راد چه او به زنگین دبن yani mekrna haleki usa jbala jberwi merv idi haleki ku merv idi nikar zaruki xo bepirse merv zaruki xo dahi bir bine merv ke durumeki usa kirne durumeki usa jberviya ev van semeha o roje mübarek şebe mübareki kutte dane merv insaniyetiye merv müslümaniyetiye merv tine bira merv yani illa yani emne vejin ku tedi gerek Müslüman ve o inancı baveri ki sağlam heve bağı vi dnava xda da qawi ve yani illa merv viyajine veje henik insani belki de saleki da doğru dürüst lemeşki ibadet ki nakin divan mahada divan rojada car carna mesela divan şevi mübarek da ranazin yani insan da dine ser fitratawi جبروی وان مها پرج مرا مهمن نخواستم د عالی کو مرو انسان بندستی خو جوان هایدار به انسان جمرو ده درمان شکر مرو وان به بیر بینه انسان برچی بونی چوانه نخواستم بروجی برچی بونی تشکی چوانه یعنی کم نان تنوه بخوارن تنوه خوارن و خوارن تنوه yani imkaniyete de tine, malate de tine, jistara tine, jisabiyeret tara tine diyeti çi durumida, viti cevap ki ev hali bir çibuniye merv tine xo, maneviyete merv biçki şiyardı ve merve şaxı duyguyu insancı ev maneviyete vici zayıftı ve behevra divin yardımcı bu havayı خوید علاوه سه ماه مره مبارک کریه نخواستم جی ماه رمضانی
مها رمضان دا إنسانك إمكاني صحة ولرق دجيدا و محقق مها رمضان فول جرك روجيا خو بقرا وشاخي رب العالم أو سال كي د يازده مها دا چه گناهکاری بچو چی کرده رب العالم به عبادتاوی که تدی د فرقه دا و گرته و عبادت خو کرده به پاکش دکه ویش عبد خو پاکش دکه خوازه کو سال ساله دا اف خفلته کل سر عبدی وینه بروجی آوا به مه آوا وان بینه یعنی بخوا وارن خو بسپرم خدا خواهد علا وی شکلی جوان عفو که با جنت خو انشاءالله آمین انشاءالله خیره وان روژا عبادت دوان روژا دا لازم بینه کرن اوانا نه کاری منه یعنی سیدای ما عالمی ما هیشاین ما وانا خود برنامه انده خبر دیدن تماشوانین ما جی تماشا دکن محقق آیت هنه حدیث هنه در حقی وان مثلا دوان روژه بخیر دا انسان بخوشیش خود زانه یعنی وان روژه کتین ایدی مزگینی کیش بو انسانا لورا نهمه دهمه نفس زوردارید کسر مروا خوارن را خوارن ت امبیجن مانه کی جراتنه و مشغله دنیای گوتنه کی نورالدین یلدز خوجه حتی پرتوکیوی هن در حقیقی مسئله دا و کارمه زمانی مزیدترن yani karimej hakikati insani drojame da dijin kareki pir zede bareki pir zede sermili mehye ne bitene broj bi şevji carna mesela o karime de dome yani bro bitene beji jibo ibadeti vakti ku em dikkatinin pir hindike gori mesaya meydini در دوی هنگامی دا دوی کارو ایشی دا دوی روزانه کم سری خبر دادن اویاد و سبب وان روزا دون سبب کم پیچه خوشوی دور بکن پیچه کنک هشی خوبین سری خو خوندنا قرآن سیر و هنک ام بیجن خوندنا فقه و روزی گرتن برچی ماین وانا جیجبو نفسی هنک تشتی زورن هنک تشتی زحمتن yani nefsi را کو دائما نیکرن ایدی زحمت دی evciş bume mizginiye inşallah Xuda bike kısmet behevdura tamamı Müslümana van roje bxir selameti inşallah emi bicibinin hakkı van roja jibidin van yani evci hakikiye serme yani Xuda kirbe nesib van roja بصحت کربن سی پارامه لازم حقی وانجی ام بدن وان مالا و آوا خودش ورازی به سر شاوراتن اما شوان هیجا به هفته جهاتن داویا برنامه خو حتی هفته یکتن بمینن خیر و خوشی دا امانت خدا